On the floor. Umuntu on the floor. Driver nabo. Andinana na. Abo uthenga ngoba bangakafuni. Babekile uya separlamenti kakhona sigcwela le. Khalazi. Yo ngeke thiba nyafi. Ngibelela we abambekisa manje. Yo masungaba kanje. Into ngaba kade akulibali. Otherwise can't push man. Yeah. Check. Ugcwele. Ngihamba siye boy. Dia kau nona na. Ay ketipu halila chile na dia. Kaka ilwana mbamba ba. Ya mfethu lo. Hayi urenfila lunguwe mfethu lomnana khona ngamenzeli yona udome esikolweni. Nginceda kwi homework sakhe mfethu ngilethela liwe mfethu. Fika yeke yeke walelwana nana lona mfethu. Uthi uqeqe mfethu yabo amantombazana mfethu. Ayele o ibosi o. Ayedori kodo. Sombuyisa kule mna. Hayi ngingabuyisa kona. Ku brother kasibona ndiyaziyo mfethu. Umcwempu uyafana sibona bafuzene kahle. Avalo masekuyo ngoku mfethu sekuyo. Hlala lapha ke le mfethu. Hlala ngapha. Yabona hlala ngapha. Mina ngizongena. Hayi ngimona incwadi engiyona incwadi mangikhaphe wena. Awubuleli kwale. Khulisawo siyakhulisawo futhi ngeke Uthuthe pepe. Eliyeza ngizokunika lona. Ndifuna mfama ubani ulisela ngeteaspoon. Oko xa ufika ekuseni. Yabo, yena uzokwazi. Bonke bazabula, ukhala, endi. Yabo, zobama uthi. Yeah. Go and get them for it. Nona yam. Angimkhoneni ngiyabheka. Ukhala ngalona. Khala ngeyeza. Abo ilibele kufakela lona seliphelile. Cha yini. Yo. Nelinye Yini nona yami yini boy yini ufika yo boy ufika emva kwezithonga boy. Ngoniqobo unikisa ngalo last week. Ngikobo unike enye inwana emnyama man kodwa nto indi hlala papa. Ya lela ithi ibambanwana ngiyakhala ngayikasi. Ngakhala ngayikasi. Uthini ngokumehla kule mithi? Mna kwethu thonga ngizostocka man next week yabo phaka gatyani yabo ndiyofumana elinye phaka umkhulu wami sibona yabo. Then sibe trend like time uzoba trend kwawena. Next week. Mtshana man ibusiness ihamba kanje ibusiness anzuva ngabo uthini awuzuthi wena jump ndithi mahayi awuzithela amasimba mtshana ma no nalo nayibhatala lwana leya bhatala bhatala kodwa lona kubhatala nini mtshana msungifundisa futhi bamalezi njani business ngikhala kakhulu bayikho into yophela uyithetha fokofa ngafoko betha ngesizulunye mtshana mina yakho le shisa leyo ayele o ibosi o Ayedori kodo kuyeni mo Ibola nlo ènìyàn oṣù nìyẹn Oleza Wathini mfunela Ufuna ukuqoba into yami nawe iphelile yebo ngaphinde ngifonele ungaphinde ekhaya Siyakunika nokuthanda manje ngaphinde nokuthanda Yes, into the plan. Yes. Is it? Yes, but how does it go? Oh, I won't put it out. What on the fit? Oh. Mama. You want that? Kalik siya po.